It's been crowded ever too much GH so. Say Papa John Dramani Mahama. And it gave one myself. I tell you, Yacham no a more do. Mean cow Casafidi so. If we say, send a gun econo, or cow some one can ya a same degree. But say 1 on 1 year, who you be a met me at him. It may say, Obena Obi, Ama, met me in a shia, no what Tiama no assem, no what you have to anymore, and can ever boa, I'm a ready munam, a dead. Dama for new spirit and taking action. Yet, but you want no, Dama for Casao. And I said the whole world Ghana for no manoya. Gentlemen, what cost for a tree, what in answer by man. What cost for a tree, but battery who want me restore. But Obia all kind of creno, obedinatem. Now, Diana the so yano, and send the Brewua, and then you to make about the bonnet offer. Maybe I say, and go and look at nature, dining about for no sea, and send the Brewua, mean to me, come ye, but to be bonnet offer. So the bear a very simple because I know what, but as something in a tea, so be free. And I be cook myself, make you want someone can walk over the so, but the year is a commas in my day. Yeah, a dear, 2 years ago. A same way, I bet to in such a time said, and saying to some letters in a yak of walk, so say, eh, and as a soon kind. Now it was your former patch, a year. Odi for na case upon one any di komo obi enim no asampaeja international confidence chapel pet of penya oda no eno na 2 years ago onye yi chire bi finyame was said NPP amanyoko no won hwe won tutu omonyama yi na di ohun ye ewo da suma na edie me no dayesum awmachi am be sorry no hu o dayesum na se hu ohun akasa te se na entiase onya ochire ene se sakasaka ye basa ye beti esi amanyoko na akasa ntem a womwa mpenifo no o masore ti omo ho na nei na anu ade ya o ye se party office ya ko benti no different party colors na ze na eberi ete busafo ye go tie se no de dayesum no tu da se no ochire mu na ye ba ye gina so e de bisa na nsemi Other for a radiant coupon shroud, none of no money see. Mediani Bishop Nana K. Sapon, Amida Software, the International Confidence Chapel, our Accra Payfar. The Srow be brave and idiom. When you have been my son for this year, Radiaco, Radisuma for. I don't assume any idiom and none of pay. A dear Radia Yachamia. A dear Sam, how am I near Eba? And a Sorano Pie. I'll have many more to be film Pabumukra and Che. Now, Rade, I'm a coin say, Minfan tutor. Now, Yamon Payana, in ya of Workuma. I ready you, Chairman. You remember me, or Babaco. Now, soon femono. You say, Mijina Omwechi. I went to Swadi. Now, dear me, who any say. Ya bomena awo baby to say a samado graveyard and you do for that black one a see I'm an enemy. Now dear me when so me I'm an enemy say o me the NPP flag agu aye efu ada kani. Now all of a sudden you mu an say nipa bi gina sankofo na mi gina o machi amehu o manim no anim na nipa ni naked na odiade asra na ni baako na me hu se odiade red aboniti na naked no so ade ade red abonasene ana ade bi dan kom se dia komfo e kom a omotade ade bo om kom no e bi dan kom na me hu se was starting a invocation na ade bi kura no me hu se ade no look like blood. Now spiritually, I don't mean any say. Or you invocation good flag and so all of a sudden beast. And one on we are one. Open me how many can. And yam walk it wa. And yam walk it wa. And yam walk it wa. And what be brave. This need doso. Ana omo be good at that coming. You see what could.
confusion eba be si wo MPP wo ma hwe ekonum be papai ama 2020 omani da so ebe free wo nsa some radical chairman eyade a ehu ba omo nhwe ya omani da so ebe free wo nsa because ade me hu ye no to see a sea flag no nya de mo a omani e dene akata wo so na ade me hu ye ne ade a ehu pa the radical chairman say my son sorry na bo mpai e mo man no na nhwe ya enam saade we so and the problem kase ebe bo man ni na me sorry bo ho mpai na me chere rade ni ma sere rade but me sere mpa ni fani say o muntu anamo because say de me hu ade ni fa ye no and the confusion trouble kase pa MPP ahwe ya de ba be si okuo ni mu no and the definitions I just say ebe create confusion troubles ama just say trouble be si ekonu be papai ama man for start so be yi ko ni secret ni nsem bi ahase apie mama we ya ebe affect ko ni very serious simply for ani Ghana for ani agidi for ye nyem mpa enta wo mochi na wurade na madom so pani for ni ntu anamon ene no wo kine ye omuntu anamon omu fa de we ni agro ade ba akopɛ na me sere samo mu nso asem wem no mu mfa ne tra enso asem wemu na mfa ne tra Ghana for de minimum omani mu na mefiri menya howo mikatwi mika me se mika no kra kire mu ya mo beka ne asantefo asofo kumasefo asofo de na dinfo abade mo ba be di matem mo beka de mo beka bia ba mbese meka kire mu se mudi asem wehu agora bonsam benya kwan atene ne nsa wo yemam ye hiatam didie it is time se betu anamo time aso se wose sorry time aso se wose fight mo man because ye mahunu no ano ye den ana munyina mu ni bishop na case upon Ghana has sofu bi no e fa na mpaye bedwa ayame nko a ye fa na mpaye bedwa the original mpaye bedwa adifo munyina mampani menye obi a meta be hye comfort politics ho menye obi a meta hye comfort politics ho but the awurade yi a kire me no na make ho asem se Ghana fo beti a no mo de be ya adwuma na MPP fo betu anamon a osoro agya nyankopon ene madom so ebe bo wo be hira obi a onkonkon na ho ade ene o man so kase Ebusiafo na ye papa ampaye jan di akasakasa ene odifo na na ke sapon ne die anani da suma na mi twa no ene yakotie de bana wonse na ka chat on the niso wonse wonu bisa obeka asantefo be omaka asantefo de asantefo asofo kumasefo asofo we ni se wonu no okeke we nyansa be di ba wa 2022 I said oh wa kwa wonu bisa de obeka ye de to kwa be ba o me say me hunu Ghana fo me ready wo mo wonim ade a fan se ade we da fon da ana ball e twa wo hia oh yam pra ball e free hu ma mfa so ma phone so nemo ye be pra just ye be try see ye phone na ye dey free ball ni avida me kan wa just ye be se me ti asentu bia no a chem ye be se me chen say Ghana for your problem in the say ade we go ye be bo mpa ye ni asore edire si ano ye yo ye be ju atem wa odi aba no ano ne hu ne no anya no sofo ye obe ye wo no ma me obe no ho eti be de Ghana for ye me hu omo omo di atem ne masem kra bi emfa no kra enka obi me fa nchema Sunday to 4 ene mark ansa a wo hwe fikata doha na mi shawo custodia boatin osu na mi shawo na Ishmael Dechi munya na mi shawo comment ni de ebreni ni mu scientific every time na ye comment no bi ato ba kai na bi ebreni ni was anka me brim but ye hwe asem ya odi tudwa eno bi be ka se asenu ana koso na no ada member of parliament wodi MPP amanyo konu akotempa meche honorable candidate Agyapong na say dey bufu shu bia ba no so say party for the big crown is anya wono amu no den say sin go so free make party no na party wo kan kra di ko si su dia say si wonya kwan na otukwan fi amonene otukwan kwa amonene na ye mampeni ejina
eye de maame adwasafo a ye epema na no akasa kwa obebo mampeni echi a ko so no ankasa me resign eno kra ngoda nche ye hu se mpenifo ni bi esi na ebufu abehye bi mu a na no da se na me boss no omo party office ye ahya se pa penti efi MPP colors da ko party foforo colors no ni nya kire se woda yesum na ebe mu omo nyina anya bibia amfa omo ntie wasopa mu anya bibia afo ntie na ebe mu sa na se eno na me kase Ghana for ye kasa Ghana for ni spirit e take action ye kasa wo but ye wano Ghana for kasa wo eno me em say the whole world Ghana for no man wo ya Tintu no mo kosko edu akiri no ni nyansa be ya adwuma no wa kosko edu akiri battery awuo want me restore but obi a all kind of kure no obedi na tem you are kosko obi a kosko edu akiri wo twere ne plafo na wo say yes the power you are kosko but battery awuo want me restore but obi kind of kure no na nipa no odi na tem ade ba ko wo man no enti no bone ba ye hunu na beto ye papa e ba ye hunu ne hukura na ye free ensa that is all wow diam so ye me koda aso dem na me bompae me da aso dem na me bompae pa serious na me meta bompae man kwada every year bia me 3 months to e de bompae man kwada ne merewa ne nkokra every 3 months bia sir nkokra me started from the hour day 1 e kopim 27 years e bompae mo ana merewa so obi are from 50 years and above for kono me started am to 40 e bompae mo ana me obi a me ni ku kwada ne merewa ho ana mra nche ni mabawa enti na me jawa me bompae na me started 20 days in my fasting ana me so sada ye na daina me so ye no ensem bebre wo mu a enye na me tumi ka ba me bone tofa me be se ye nko enu kure mu na kire ye dan ni mu ba fa no si wo ensem bebre wo mu a me ntimi nkom yiye but me bone tofa so de be a be simple because daina na wa but asem ni na ati so me free ha ana me kokuma se me twemo nsama twemo okro bebre so ba ni ye ne se kuma se na ma ye den madru ti me bo ade na me hu ye ni na am ka bo tofa ba ko pe so say your mom paye because daye no me hu say enipa ejina ho ba enipa no be 3 baba ko me no mi mo hu mo ni se ba me copy o mo achi okay as a cemetery and me copy o mo achi na wo daye ni ti me we an say o me flag na to fu ada kan mu a o ba start ya nipa no jina o manu no eye ne no ma asese o ye den oye ji oya ni na me hwe ba na me suro o say daye o so daye na copy release so I want go forward enti daye no me hwe de eye den e koso ja se me jina ho na me te obi na ho e na me hwe ade na o mo ye no ti me hwe ade na koduru ba bi se o ma ivo ku bees no ama bees no aya da kamana ne ma ama abasoro ti se do mo si obi no mo ba amana gusua ayi gusua ne gusua ye no okay abasoro de mo na se nipa na gura ayi ni mo wura mo se no na okọ ana ma no so oba no fa se na me ma no so ye den e fa de quite change dem say right many times say right there I must catch the MPP for say omumon paye anyesa confusion trouble basabasa ye ebebe ku ni amanyoko no nkwam amany na say MPP no dey call man sisi it say basabasa ye be mu a say affect ye nya because e dey say painting baby at a different colors ebi ani say wo ka say papa so dey na asem tu da e kwa na e koso basabasa ye na kwa na ye dey e koso but obi ni basabasa ye wie ye wo ye nyina ye wo ma ebi ekroma ma bebre na nyenyem enkwada bebre na eko school eti ye mpresa bi boni bi be dey ebeba eti already ya dey che me be tu da no obi an se da mpantie obi an pambua ani se na hwede esi na wonso na mo ben na utu fa ho me da mo boy fast e bi kwa ka de be ba ne kesu chewe sa ba de mpaye ma bon ma me mpaye ni pa chine mu ye jira mu a ebi e na chokwa na eguso bo mpaye from 12 to 4 emra na cho ye bo mpaye aye gusu e bo mpaye okay na me say urade ado urade gusu tie ntina asundue bi eye den e be baba still an nko from sa enti mpanimfo no me de me nkase obi mra me nchen anaso bi MPP pani ti chinchina me na o say me nche di omeye obi a wona sofo obi a we bi okọ asori obi a mfa to ni sofo ani obi a nka nche nipa bi oni obi oni pa obi a na ye stop na peace mra
ekuonim na peace ba kuonim a ebe mo manya focus etim dia hwe oman no amoma na timi akonya baby a ne poma sibre ewo na yankomo na ye di ase ne de ba eyi chiri emu na kakra bi na kamafo ya kase ase wo kase nia no wo ka edidi prophet na jigeze echi ase wo ntem nia wo ka na ase wo ka do ke bia no ne ya adwen do aka na no anu no oyodifo empa enu anu na sa na ese odifo ne nyama na ebi so bo hu se ne nante mu kura prata otanu wo nam kakra odifo eminia bunia ne nte de busha ko wono ne o busha nkomo me meka no kre nye busha ko nye mi ase wan kan ya ka beti asoma meka no wa so kan ye unim adwuma bi a wonnim mu no so bi nam le bi so a uhuru ba bia woko sa mo uhuru ba bi woko obi o ye police ni so she obi no na nche ko no ye police ko na nante akwa tiba no so ye police ni yo eti ye na all can prophecy ni some all review no me ready ade ni na spiritual na me calculate sunsun say ye sunsun nyuma te no a eno mo nchemu papa na me de ye dey odi tida sa so na penifo so ka so obi enu ode na isabe nku chen papa fie enti obi enu so pese na de so wani ni ya meka ono ni dada so have life for himself me wani ni ya meka me gana obi enu me the only thing that I defend is the kingdom of God and the Christian for me enu nkramo for me defend wo mo oba be bia bia so ye ofri masalachi efie ba ko be ne shentem na ma sorry ni what you say be bia be tie so no masalachi ni efie 1 2 3 4 no do be ametie but I always defend the kingdom of God nyame ma nyina ye nyame ma wo ye konfo wo ye mala wo ye wan wo ye nye nyame ma what you say but me wo ye ade na nya make me straight you hear me but me aka obedwem say me nue wa ye nya papa obia nkwa ne mpaibom obia nkwa ne nkutu sirem obia mfa ne de nkwa nyame ye nyina obia nkasa na no asem enchire nyankopon ye nyina ye mo mpaibom ewrade beti o man mpaibom nyame ebeti o man bebe edi edru de na se bre na di akọ echire pa editenti ye yankomo nya no bebe bi ye nti e bonu to fa ma men ka se mi chiro yeah said NBC for remia me wasam kase pa de mo de me kan wa ja se mi ti o pa fa tu dwa no mo nti asem ni mo odu enti me hia se papa John Dramani Mahama o hwemia oni obi na omani pa ni nhia na asem wo no me mfa ntudwa na untri fa constituency wo yi so maso daye bi na daye ni nafom ti se de daye we ba ya Ghana fo amfa anya adwuma no maso daye bi na daye na maso no emu oku papa enya de ketwa na my man you say me who be bia be ma me video about Ghana never we pay the pan wa catch no na ma ka kire no ti jo oye willing to hear no o metie eti me den krawe efa too much gh so say papa John Dramani Mahama ani die mu am srew agye awrade ya kire no emu odu me nka o kasa fidie so efri say ye Ghana ekono o ka wa asam kwa no anka ni ya eyensem bebre but say one on one dia de who ye bia metimi akirem etimi sere say obenya obi ama metumi ni na hia na watie ma no asem na wadi ato animu a enka ebeboa ama awrade ni munyam adaje dia awrade ya kire no ano den na no hye but metimi nka mo afidie so ani die mu a dia Ghana akoye no sabeta frache ye gini kwa nkwada mwie eti ye bo ho ban na me hia yo nyame enhira so fa wo number etudwa se onipa kro na omo etu obi krampo mutimenya na ma fra na obi krampo pe se wono woni nkomo bia no atimi afa e dia fra my number is 0247 168014 0247 168014 ofemi obinyami nyame hira obia Odifo nana ke sapon adodo na enim no as ambaeja biemus no yeso peni awoda International Confidence Chapel ano na sabre yene na twetwe nkomo abia bedu san pempeso kasa de ohwebi egu fom pa wa kansem na do dia twa to kran na huhia me wo se da yesum ye wenya enti penifo we de masum
muntie asopem because na de ese bri mu na Yakobon aka ese obehwie no honhom adegu wiase so atese mrantie no ene maba wa na be hye nkom na mmerwa ne mpanifo no enya da yeso nti da yeso no da so ye adwuma nkofo hu da ye emu nyama ebesisi nti we de musampa muntie na muntu anamo na yemfemfi wono na bedi dwumede no ebiri ye no meda bedwuma mu mpanifo ni ase se wo time echi e wodwumede yi emu saa so na meda editors na engineers so a wo mutu tie fidie echi dan nyama ni se bia betima ye kama wo hwe wo fidie so ni ache ho pa wo so do comment ba wo mu adwuma wo daroma na ama bibia atinya akoba ne saa nti wo so maseda enko emomo na meda me cameraman DKM kujumreku nyame enhwa na obi biara so a kwan bi so no wabo amadwedi ai kama mo hwe mo dem comment ba nya so nyame enhwa mo ye pa na mo follow to my GH or Instagram Twitter so @tumagh_ Facebook so too much GH because say be share dem dia na me di edna na ama obuso abomo dia na subscribe nyame ya duma e be share